vekovno ropstvo, moj narode, ideš, no nosiš ti v srce dar zlaten i poji, pčenicata tvoja triš plodnake bide i životo tvoj. Trofejnata kamera ne gi zabeležila bojite na jesenskite denovi 1944. Ni trepetot na prvi odskinat list vo slobodarski od grad. Negde nego godne se kartečnji od rafal, no sejkija slobodata vorodnji od grad, vorodno to selo. Vojnata se ušte traješe, no krajot najzin je tuka. Eve, glavni odštap na Narodno-osloboditeljnata vojska i partizanskite odredina Makedonija soopštuva deka po 3-dnevni žestoki borbi na 12., 13. i 14. noembri jedinicite na Narodno-osloboditeljnite vojski go oslobodile glavni od grad na federalna Makedonija. Slobodan je gradot na narodnite heroji Orce Nikolov, Cvetan Dimov, gradot vo koj herojski zagina za slobodata na makedonski od narod negovite junaci Mirča Acev, Strašo Pinđur, Kuzman Josifovski Pitu, se istaknuva vo soopštenijeto. Se pretvorat našite ulički, sred selata, ploštadite, vogroben izblik na radost, veselba. Našite dojdoa, partizanite. Započnuvat prvite mitinzi, so svoj zborovi za slobodata. Na samo to mesto se izmisluvat novite pesni i grmnuvat mnoguglasno. Sloboda, sloboda, od usta na usta, od srce v srce. Što je slobodata? Koji može da kaže v ovoj mik? Ajde drugar na miting, vojska teke zamine. Odime na Berlin. Ne je važen gladot, slobodata ja imame. Utrek imame i svoj lep. I se pretvorat ploštadite vo tesninki, da ne soberat nas site, našite paroli, našite pesni, što živeat, značat. Vo očite i solzi, na glavite i crni šamiji, popusto pogled od luta, i poslednji od vojnik od minuva, a sinot ostanal negde na straže na tatkovinata. A život teče po novi tekovi. Revolucijata postavuva nova zadača, se za frontot, se za obnovata. Poverenstvo to za narodno stopanstvo i ekonomska obnova na zemljata, na prezidium od nasnom, vo svoje to soopštenije broj 5 od oktombri 1944. godina, od oblastnite Narodno-osloboditeljni odbori istaknuva. Esenskata sejtba započnuva. Po prv pat vo istorijata na Makedonija semeto frleno vo našite nivi ke donese plod za nas. Selani, da ne ostavime nijedna peda nezasejana zemlja. Se ispišuvat paroli pod zidištata, se izvikuvat na mitinzite. Prvite učilišta veke su otvoreni. Vo Rostuška okolija rabota 3 učilišta, vo Debreška 9, vo Prilepsko 10. Majčiniot jazik so vekovi progonuvan i steruvan, stanuva osnoven predmet vo prvite slobodni učilišta. Se podgotuva prvi od bukvar na makedonski jazik. Toj treba da bide sostaven vo duhotna današnjata borba, poračuvat prvite učiteli, završeni i nezavršeni gimnazijalci, koji se odzivat na povikot vednež da se javat na podgotvitelni kursevi za učiteli. Veke izlekuva četvrti od brojna Nova Makedonija, pa zato je vidljiv oglas od somolba site što zna daktilografije da se javat vo redakcijata. Državnata fabrika za cigari gi pušta prvite količini za pazarot. Na banderite,
во току-што ослободениот град осамнуваат и првите слободно искажани таги и болки за загубениот син, керка, брат, мајка, татко, паднати за татковината. На 23. ноември 1944 година во Скопје е склучен првиот слободен брак. На 26. ноември во просториите на киното Уранија се одржува првата национална конференција на Народно-освободителниот фронт на Македонија. Идејата за фронтот ги собра сите македонци, албанци, турци, власи и други, исто како што беа заедно во времето на Илинденското востание. Тука се две генерации – старите илинденци по 1903 и младите следбеници творци на Илинден од 1944. Новата народна власт треба да работи. Се прибираат кадри за да може да функционира. Еве, се молат сите чиновници да се пријават најдоцна до 15 декември во своите народно-освободителни одбори и да им се стават на располагање. Се повикуваат сите, и шивачи, и кондураджи, и рудари. Земјата мора да се подигне. Со љубов ќе изградиме. Убава, зашто е наша. Се одржува и првата национална конференција на антифашистичкиот фронт на жените. Се состануваат на прв договор, како што вели тогашниот хроничар, македонските жени, тие довчерашни робинки забулени во црно, тие мајки, сестри и другарки на наши херои, тие неуморни помагачи на секое револуционерно движење, тие неустрашиви партизанки. Народот го слави првото прогласување на другарот Тито за народен херој и го кажува тоа топло, својски. Ние, македонците, Тито си го сакаме. Започнуваат првите ударнички денови за расчистување на урнатините, за сечење дрва, за собирање помош за фронтот. Се врзуваат првите пионерски шамии. А борбата трае. Главниот штаб наредува мобилизација на сите способни мажи од 18 до 30 години за Народно-освободителната војска, а по старите од 30 години за народна милиција. Се објавува и првиот ред на возење на пругата од Жостово до Кичево и Жостово-Орачје. Излегува неделниот весник на турски јазик Бирлик, се најавува Остен. Се одржува првото судење, предавниците и народните непријатели ги стигнува заслужената казна. Еден живот слободен пулсира. Тешките денови на робството на македонскиот народ поминаа. Македонскиот народ, а со него заедно и сите народи на Југославија, се радуваат на воскреснувањето на нова слободна Македонија како рамноправен член на единствената државна заедница на југословенските народи. Ке изјави подпредседателот на Националниот комитет на ослободувањето на Југославија Едвард Карделј на второто заседание на АСНО на 28 декември 1944 година. И ке изрече тоа заседание едно јасно определување на овој народ и на оваа земја. Без слободна и јака Југославија не може да постои слободна и јака Македонија. За прв пат низ етерот, со преносот од ова заседание, се пренесува слободниот македонски збор низ Радио Скопје. А во неделата вечерта на 31 декември се организираат првите пречеци на слободната нова година. Прв, прва, прво, први. Речи си се во оваа земја, во првите мигови на слободата започна. Зар виновни бевме што историјата тоа долго ни го скратуваше, се додека не ја зедовме својата историја ние да ја правиме. Немаштината, неукоста беа заменувани со полетот, со восхитот. Слободата може се, со самопрегорот, со саможртвуваноста. Ништо не е толку скапоцено за да не може да и се подари на татковината, на слободата. Бевме и гладни. Во градот секој член на домаќинството добиваше по 300 грама леб дневно или 250 грама брашно. Но кој забележуваше тоа? Борците го даваат најскапото, животот. Да го дадеме и ние за нив најнеопходното. И така од уста се кинеше за фронтот за еднината. Ги пеевме новите песни, весници на новото време,
je izgraduvavme svojata mlada država so svojata mladost i so nezinata ljubov. Patuvavme na svojte prvi sobiri, partijski, skojevski, mladinski, frontovski, afešeovski, sindikalni, bosonogi i peš, minuvajki preku snežni burijevi ulici, da go pozdravime slobodno to radjanje. Bevme i prvi inspektori i sudiji. Ne moževme da dozvolime nekoj siten špekulant da prodava kilo sol za 500 leva, zašto najvažno to prašanje na slobodata beše ishranata na naselenijeto. I organiziravme prvite slobodni izbori za selski, gradski, reonski i okolijski narodno-osloboditelni odbori. Izleguvavme na njih so pesni, ora, so radonski završuvavme voranite pred pladminja, 100%. Zar mala počest beše toa, slobodno da izraziš svojata volja, bez kamšik i bez progoni. No i obrska, da se izberat najdobrite među nas, tije što i na zborovi i na delok je pokažat deka se za slobodata. Glasavme za njih, za slobodata, za mirot, za obnovata, za izgradbata, za socijalizmot. Malku znajevme što je to, a čustuvavme. Dobro je, slobodno možeš da dišeš, da zboruvaš, da rabotiš, da bideš svoj čovek. Zato jednodušno beše voljata na narodot samo Tito, niko i drug. Izleguvavme gnevno na ploštadite koga se obiduva odnadvor da go vrata trkalo to na istorijata. Odevme so pesni na sejidba, vršidba, notku, izleguva prvite knjigi na makedonski jazik, prvite spisanija. Narodnio teatar vo Skopje je otvori prvata slobodna teatarska sezona so Platon Krečet od Kornejčuk. 15. april 1945. godina ke ostane zapišan vo istorijata kako den koga je formirana prvata makedonska vlada. Za prvpat vo letopisot na makedonski narod, negova narodna vlada so svoj predsedatel Lazar Koliševski i so svoj narodni makedonski ministri. Vonredno to zasedanije naslom započna na 14. april. Toj den našite vojski go zazedo Anašice, a sojuzničkite vojski beja na 13 km od Bremen. A be izminale samo 8 meseci od istorijsko to prvo zasedanije naslom, meseci vo koji se slučaje istorijski presvrtnici. Prvata vlada gi ima site resori što se nužni za prezemanje na site državnički raboti vo zemljata. Praznik beše toj vo Makedonija. A kako i da ne, država sme. Neka znaje svetot, makedonska država vo jugoslovenska zajednica. Što značeš ovoj mikna ili indencite delegati naslom? Što značeše to, na primjer, za Evda Stefanova knjigovezec vo pečatnicata Goce Delčev i što beše to što je natera dobrovoljno da dade 62 prekuvremeni rabotni časa? Za oni je što vo periodot od 1. januari do april izgradija 44 mostovi, za da može slobodata da gi povrzuva lugeto. Za ova zemlja i za ovoj narod. Što značeše i ona vest, što vo 9. den od slednjoj mesec stigna, a beše kratka, a toliko očekuvana. Vo Berlin je potpišan akt za bezuslovna kapitulacija na Germanija. 9. maj ne se raboti, za da možeme da se priključime kon opštata radost na svetot. Sloboda, mir, koliko bliski beja tije dva jednostavni zbora, za koji beja nužni da ostanat na brani kod 1.700.000 jugoslovenskih životi, da se pretrpa toliko užasi i stradanja, razurnuvanja i paleži, za da se stigne do denot što je život. Sepak za nas Jugoslovenite toj den beše pomesten za uštedna sedmica, vojuvanje žrtvi, do konečna pobeda svoja. Zato a i slobodate i mirot, na kojim se raduvame kako deca, ni beja toliko dragi, zato što gi izvojuvavme na svoj prostor sami. I gordo gi prečekavme borcite od pobedonosnata 48. makedonska udarna divizija. Herojite od vojnata se vraća da stanat herojina obnovata, ne izgradbata. Čeka rabotilnicite polinjata, do agija prvite slobodni žetvi, počnuva veke vtorite učebni godini i vtorata sejidba. Plodot od prvata za prvpat beše naš. I sekoj den, i sekoj čas imavme pojednoslavje, zradi krupnite rabotni pobjedi što gi izvojuvavme na site podraći od životod.
A ti je bea ključni, za da se stigne po natamu, da si skačime pogore. Znajev me da se raduvame na našite praznici i da crpeme sili za utrešno to delnično čekorenje. Bo prvite meseci na slobodata mnogu praznici ni bea golemi i dragi. No sigurno, najveličestveno beše slavjeto na prvi od sloboden 11. oktombri. Ni dojde drugarot Tito. Tito vo Skopje. Maršalot vo Makedonija. Beše toa dovolen povod da trgneme site kon skopskit ulici. Peš, so vagoni, so kamioni. Da go vidime legendarniot komandant, a revolucioner, narodniot vodač, da go čujeme Tito. Našiot Tito. Zašto nije sme Titovi, Tito je naš. I ke reče toj, onaka nemu svojstveno. Mnogumina od onije što go sporuvat pravoto na makedonskiot narod samio da rešava za svojata sudbina, treba da go vidat ovoj duh što deneska proveva po ulicite na Skopje, vo sekoje makedonsko selo i vo cela Makedonija. Makedonskiot narod vova vojna dokaža so svojata krv, so svojte žrtvi, deka saka da žive vo zajednica so drugite narodi na Jugoslavija, kako ravnopraven člen na ta zajednica. I ke bidat tije zborovi, kako što i site negovi poraki od natamu redovnite posjeti na Makedonija, i verba, i ljubov, i potik, da se dade se od sebe za istrajnost po Titoviot kurs na revolucijata. Zašto Tito dlaboko go imaše počustuvano puls od novoj napaten narod koji izleguvaše od svojata Golgota, negovite sili i dostreli, veruvaše vonego i zato, a tolku dlaboka je vzajemnata ljubov. Se vraćame vo svojte fabriki, da bidem istovremeno i rabotnici i gospodari. Tije bea istite, starite dukjančinja, rabotilnicite, mnogodni frazurnati i napušteni, no sega ni se čine, a prostrani i novi. Go nemaše poveke nadujeni od gazde i negovoto izbiranje ne sakam da rabotam so komunisti, ni džandarot, ni stravot. Vleguvav me nije ivo metalnata fabrika, ivo konfesijskata rabotilnica Progres, ivo drvnata Treska. Tije zajedno so mlino Trut, so hromovite rudnici vo Jorče Petrov, so rudnikot za olovo Zletovo, so fabrikata za sapun vo Bitola, so šapkarskite, so čevlarskite, so kožarskite rabotilnici, bea prvite objekti na naši očekor vo industrializacijata na zemljata. I što možeše drugo, ako istorijata dolgo za nas bila makija, ako nemavme ništo, a sakavme se, ako bevme bedni, no polni so verba, što moževme drugo, osim sebe si da se nadminuvame, vnesuvajki go svojto srce, svojata žete vona što go gradevme. Sobonovite za prehranu, s oznaka G, R ili D, stojevme trpelivo vo redici za nužnite produkti. Zabeležuvavme od den na den, imame se poveke i deka ne sme sami. Dobivame žito od našite braće od Banat, pa zašto da ne im dademo oris? Zborot svest beše najčesto upotrebuvan. Biti svesen drugar, da li si svesen drugar? Našata zemlja treba da čekori so brzi čekori, za da se stigne vremeto, da se nadomestat prazninite što ni gi ostavile vekovite. Bevme beskrajno solidarni vo ona što go sakavme i vo ona što go mrazevme. Znajevme deka slobodate gi potiknuva vo ona skrijenite energiji i jurišavme na nebo so jasni celi. Gi prireduvavme svojte paradi, zad narodnata vojska bevme site vo stroj, da pokažeme što i kolku proizveduvame, gi organiziravme svojte prvi sletovi, prvi sportski nadprevari, prvi smotri. Gi proglasuvavme prvi tu udarnici. Bevme optimisti, golemi, nepopravljivi. Pevme, Amerika i Engleska biće zemlje proleterske, zato što veruvavme vodelo to na socijalizmot. Sekojdnevno gi nadminuvavme normite, stanuvavme udarnici i sozdavavme kult kon trudot, kon nadprevarot, kon istaknuvanjeto na ličniot primer. Prvite poeti stihovite za jurišot iz ofanzivite gi zamenija su akordite na kopačite, na minerite, na rekorderite. Nemaše vreme da se peje za mesečinata i za ljubovta, a bevme polni so ljubov za tatkovinata, za partijata, za Tito, za novi od den što go gledavme kako se rađa, se ispišuvat na zidnite vesnici, se zboruvat na prvite poetski večeri. Vo nadprevarot
da se stigne na site frontovi što sloboda tegi otvora vo naši od pohod konidinata, koje što tuku započna, brzo i nezabeležljivo minuva vremeto. Eve, Republikata vleguvavo svojata vtora slobodna godina. Simboličen je toj prazničen čekor, zašto vojek je opštonarodnata debata po nacrtot na prvi od sloboden ustav na Nova Jugoslavija. Što dobivame s ustavot? Se početnite prašanja na debatite što se organizirat po frontovskite organizaciji, nasobirite nagradjanite. Dobivame garancija, deka ova sloboda što je izvojuvavme so krvte i životite na našite najdobri sinovi i kerki je naša. Deka nije i samo nije, možeme da rešavame kako i vrz koje osnovi ke go gradime naši od život. Avnoevskite principi stanale životno soznanje na lugeto i eve, na primjer, građanite od 7. i 8. blok na prvi od reon na Skopje, bara dopolnuvanje na člen od 73 od nacrtot sostavod 6. podpredsedatelji na prezidijumot na Narodното собрание na Federativna Narodna Republika Jugoslavija da bidat predstavnici na 6. Narodni republiki, a brojot na členovite da bide ravnopraven od sekoja federalna jedinica. Na Titovata novogodišnja poraka preku radioto što stanuva njegovo tradicionalno obraćanje do narodot 1946. godina da bide godina na golemi pobedi vo obnovata na našata zemlja, se odziva jednodušnji od bran na nadprevari na rabotnite luge, na predprijatijata, na reonite, na okolijite, na rabotnicite, na selanite, na mladinata. Dodeka traje obnovata, počinka nema. I denot i noćta se splotuvat. I rabotnoto i slobodnoto vreme, i domot i opštestvenato obrska. Se raboti vo česna treti od kongresna Jugoslovenskata mladina. Normite pagjat vo nadprevarot vo česna prvi od kongres na Narodni od frontna Makedonija, vo česna kongresot na sindikatite, vo česna 1. maj, vo česna slobodata na idninata. Frontot je širok. Nekade treba da se popravati i da se obnovat razurnatite rabotilnici. Nekade da se povrze gradot so seloto. Nekade da se obnovi železničkata pruga i da profuči prvi od sloboden voz. Nekade da se obezbedi hrana i ogrev za bednite. Nekade da se pošumat golinite. Nekade na jedan širok pojas vo Skopsko, Pelagonija i Strumičko mora da se napadnat močurištata, zašto od malarijata sekoja godina boleduvat polovina milion luge. Pobrzej, drugar, tatkovinata te čeka, da gi osposobime malkute električni centrali što gi imame, a utrek izgradime mnogu novi i golemi, da blesne svetlinata i vo poslednoto selo. Industrializacijata i elektrifikacijata se arbetot na socijalističkata izgradba. Za 7 dena 6 rabotnici od Ohrid dobrovoljno je popravat električnata centrala vo Ohrid. Započnuva bitkata na železničkata varijanta Klisura-Udovo. Svečano isprateni zaminuvat poslednite grupi od kolonistite od Makedonija za Vojvodina. Se najavuva značajna, nova etapa na socijalističkata revolucija, agrarnata reforma i vekovnata želba na naši ocelanec, zemljata da bide negova, na onoj što je raboti, na onoj što je topiso svojata pot, na onoj što daval se, a nemal ništo, osim gol argatski život. So radost se prečekuva zakonot za agrarnata reforma i jednodušno je baranjato da im se odzeme zemljata na golemo sopstvenicite. Diskusijite ponego se pretvoruvat vo praznik na onije što do včera beja niko i ništo, a sega ke stanat gospodari na svoje to sopstveno parče zemlja. Polinjata dobivat nov život, se raboti so pesna, zašto se znaje konečno deka potta ne odi na prazno. Započnuvat izdružuvanjata. Prvi od traktor se dočekuva i kako čudo, i kako radost. I od tamu kako pesna prozvučuva porakata na kursistite od prvata mašinotraktorska brigada, deka svojata zadača ke smetame deka sme izvršile togaš koga našite traktori, našite brigadi ke oraat su 1000 metri dolgi brasti. Bitkata za novi od život se bije na site podračja. Ivo on je 985 makedonski, 163 albanski i 74 turski učilišta, kada što
982 makedonski učitelji, 279 albanski, 132 turski učitelji, osposobeni s 3-mesečните kursevi, slobodata jaká žuvat na razbiliv jazik. Tuka gi učat prvite bukvi istovremeno vojedna klupa i sinot, i tatkoto, i dedoto. I nekomu mu se čini deka molivot je potežo ko šarecot, a se pak moraše i to da se sovlada, zato što novi od život ne može so slepost da se gradi. Po prva ta azbuka, prvi od pravopis i gramatika, se pojavuva vo prvite knjižarnici i rečnikot za terminologija na makedonski od jazik. I voshitot, što bilo ubavo svojot zbor, ma i činiot da go vidiš v knjiga. I pesni to onije što sme gi pejele na sedenki, na žetva, skrišun, što ne hrabrele i tešele, što ne jaknele i bodrele. I stihot ne našio čovjek što potugina skapuval kopnejki za rodnata grutka i prvata poema na novite poeti. Veke izleguva treti od brojna spisa nije to so simbolično ime Nov den. Izleguvat prvi od bukvar na turski jazik i prvata knjiga na albanski. Se formira prvi od ansambal na narodni pesni ora. Se izveduva prvata kuklena predstava Siljan Štrkot. Našata publika im aplaudira na ansamblit od Belgrad, Trst i od Moskva. Prvo gostuvanje na makedonski od Naroden teatar vo Belgrad. Nezaboravna turneja vo Pirinska Makedonija, kada je bratot srcetom ugo otvorena bratot, so godini odigrata na istorijata razdeleni, edinstveni vo želbata, vo sonot. Od gradoviti od selata, od fabrikiti od rodnite Polinja, mugi isprajke narodot, makedonecot, albanecot, turčinot i vlavot, zbratimeni nova podračje, plemenite pozdravi na drugarot Titovo, prvata Titova štafeta, vetuvajki deka ke storat se, za 1946. godina da bide godina na golemi pobedi vo obnovata na zemljata. Zaminuvat prvite brigadi od Makedonija na mladinskata pruga Brčko-Banovići. Na svojeto zasedanije, Prezidiumot na Narodното собрание donесува zakon za promjena na dotogašното ime na našata federalna jedinica, Demokratska federalna Makedonija, se izmenuva i glasi Narodna republika Makedonija. V sušnost, ime to mora da go izrazuva ona što narodot odamna go kažal, go čustvoval. Narodna je ova zemlja, republika je ova zemlja Makedonija, bila i ostanuva republika, narodna. Naroden je i ovoj front, što ne sobira na dlanki da je podigneme zemljata od zaostanatosti nemaštini, i zato a site sme vonego, i zato a praznik je negovi od prv kongres, što simbolično se sovpadja su i lindenski od praznik 1946. Narodna je ova vojska, naša, i zato a vistinski praznik je prvata regrutacija. Za prv pat Makedonecot so radost odivo vojska, zašto to je njegova vojska, kako što i ova revolucija je narodna, so dlaboki koreni, so necelosan izraz na vekovnite stremeži i ideali. I sigurno, nemaše čovek od ova makedonska počva, toj 11. oktombri 1946. Nemaše srce, što ne biješ otrogatelna vozbuda, vonoj trauren, no istovremeno i svetol moment koga mrtov goce svečeno prečekan vo slobodno Skopje, se sojedini so svojot narod, da bide na večna straža na negovata sloboda. Kako što i noviti izbori za ustavotvorното собрание bea narodni, i zato a pak 100% izlegovme da go dademe svojot glas za slobodata zedninata. Naša je ova zemlja po koja čekorime. Naši sovije Polinja, naši sovije fabriki, novorodenčinja, naši sovije patišta što gi raščistuvame, mostovite što gi povrzuvat lugeto, naši ovoj lebec, ova pesna je naša, ovoj stih, ova petoletka, ovoj zvuk, ova boja, ovoj prostor. I zato ne čustuvame umor, vogolemiot juriš neboto da se dostigne, da se osvoji nemožnoto, da se dostigne dalečnoto, da se skrotat vekovite, da se prodolžat prostorite na naše to sebenodjanje. Bevme svojna svojata zemlja, bevme među svojte brakja združeni jedinstveni vo želbata da ja gradime novate idnina na jugoslovenskite narodi i narodnosti pod znameto na partijata
под водството на Тито.